Urukiko rurishyirwemo abashaho abe byo kwerinda ibitongore birukwero by'amagara n'abandi bicurukwataho. Komishona Okutambire n'uwari Minisitiri w'eby'amagara Dr. Patrick Tusime n'uwajwekiri Minisita w'ihango w'eby'amagara Anifa Kawoya. Wene girasi wanya yashinze bitano yakutera hansi wasinda urashemererwa ko musinzi konka haza kwa ko bwire ushange ngo washisha amagaragara. So twebembire Uganda yona mukunyamagwa agara twita kandi akatushisha no bwonko ogu ahawira bicurukwatwaho okugira icyo bakora kumaraho buzubobu. Endwarezo basically zirija ahabwa imitwarize yituka abantu zimwe turazesharira muko muntu ugire tunyowe nasharamu okuresa isigara warese sigara ikakushisha ukarwara kansa y'ebihaha. Dr. Abdon Birungi orukwebembere by'amagara mu district ya Rubanda kandi uruwa rukwebembera abakuru babashaho mu cyanga cya Kigezi yayure ko buzuba barukureba. Kigezi yitwa yakora neki emisozi ngeno kuzakurwa umuntu kugabufundi kugabutanda kugaruhija yaba inenda aza yayishira omucwamba za hagataho arimo kuzara turashanga turaferwaga abana benshi ngeno ucokwekira basika buri here center 4 ningiyo myanya ya hari ati twashanga ine ambulance icyo kusinga yo munonga no kurebeka nti amarwariro gitu ga health center 4 twagezaho kurebeka nti gakora ginesiyeta zirakora siyeta zirime byoma nebyo kukozesa no mushawo kugira ngo omukazi yija ajyo okushemeza yabona okukora cyo kumushemeza nebyo kumukozesa. Health is only fixed in the hospital when it has broken down, but maintaining a good health, preventing falling sick occurs at home. Twatungo kumanyisa ubwangwe ibiganiro nkebi nibija kugumana bibaho buri mwaka okisyo by'amagara birahicyaho abantu bari kubasa kusima gasha kwa Job namanya.